Dobrodošli u Garažu. Danas imamo iznimnu čast družiti se sa divom hrvatske world music scene. 20 godina karijere iza nje, kao i 12 genijalnih albuma. Oko sebe uvijek okupi zanimljivu ekipu s kojom najbolje surađuje i zapravo su glazbeni istomišljenici na sceni besprijekorna. Mislim da je dovoljno samo reći hvala što čuva hrvatsku tradicijsku glazbu. Uživajte uz Dunju Knebel, Kolo Liru. Sama veli, tamo doli do njoj zemlji, tam devojka sama veli. Bo povolite i meni. Tam devojka sama veli, tamo doli do njoj zemlji. Dobro nam došli. Jako lijepo vas je vidjeti i čuti. Hvala lijepa. S obzirom da ste prošli pa manje više jako puno svijeta. Kako se osjećate u Garaži? O, fantastično. Ovdje sam doma. I to je baš onako jedno mjesto gdje zapravo stvari štimaju. Velika pozornica, mala garaža, dođe na isto. Ma da, osim toga najbolje je društvo. Kad je društvo dobro, a mislim stvarno imam odlično društvo, onda je sve dobro. O njima ćemo malo kasnije. Mene zanima vaš nekakav životni put. Tu je bilo i Amerike, i Rusije, i Indonezije. Predavali ste, znači, engleski jezik i ruski, ako se ne varam. No uvijek preživi ta nekakva hrvatska tradicijska glazba. Nikako da vas zatruje to putovanje malo s nekim popom, pop glazbom. Kako odoljevate? A ne. Pa ja zapravo kad sam bila mlada,
davno, onda se ja odlučila da ne želim pjevati onako kako hoće tamo neka, ne znam, estrada, da tako kažem. I zato sam ostavila pjevanje narodnih pjesama, folk music, traditional songs, za hobi. I tako je to ostalo dok nisam naišla na meni potpuno nepoznate stare tradicijske pjesme iz hrvatske baštine. I onda me je bilo sram što cijeli život pjevam većinom pjesme iz nekih drugih zemalja, a o svojoj baštini pojma nemam. I tako sam nastavila zapravo raditi prema zapisima iz knjiga, pjesme koje uglavnom najčešće nikad nisu ni snimljene, nego su samo zabilježene notno. Kako dolazite do njih? Gdje ih nađete? Te knjige se mogu naći u onako boljim knjižnicama, ali sve više se danas izdaju nove knjige sa tim starim zapisima, tako da doista ko želi tako nešto raditi, može lako doći do toga. Da te nesem dobro svetu
grana, grana jorgovana, savila se i otlomila se. Ubila je grana, 3 čobana mlada, ubila je 3 čobana mlada. Prvog žali majka, majka i babajka, drugog žali bratec i sestrica, a trećega nitko, nitko ni otkuda, samo jedna sirota djevojka.
će zaše šir. I Mara moja i cvetje, 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 i Mara moja i cvetje. Ako se ne varam, i Mare i cvetje, Tamo doli, prvi zajednički album vas i Kololire. Tamo doli je prvi zajednički album Kololire. To je bila ona prva pjesma koju ste slušali u ovoj emisiji. A taj album je stvarno pokupio dosta značajna priznanja. Prvo, pjesma jedne Čula jesam bila je uvrštena na kompilaciju renomiranog časopisa Fruits, London based, i onda nakon toga smo još imali krasne recenzije albuma, isto tako u vanjskim časopisima, ali možda je najznačajnije to što je naš album bio 2 mjeseca na World Music Charts Europe, što je zapravo ljestvica albuma iz cijelog svijeta koju stvara jedan žiri od preko 40 osoba iz svake zemlje urednik. Čestitam vam. Prvi album ste spomenuli, ali radi se već na drugom albumu i zapravo šuška se da ima nekih... Da, to je već kraj. Ovo što ćete sad slušati su nove pjesme sa novog albuma koji se zove I Mara i cvetje. Vokali muški se pojavljuju. Da. Već smo pomalo na albumu Tamo doli uveli to da muški vokali odjednom ili završe pjesmu ili se pojave ovako neobično, ali tu sad na drugom albumu smo to još razradili. A planovi za dalje, vi i Kololira? Pa eto, ovo ćemo sad kad izađe album, onda imamo naravno planove svirati i naravno raditi dalje. I završiti na top 10 svjetskih World Music Chartova. To vam u ime Garaže želim. Ko zna. Dobro smo počeli. Jarebica, lepa ptica, kamo si odletila, kam si skrila svoja lica, kad su me veselila, kam kljune i tvoji slatki, skre mi si me ščuvala, a kam dnevi oni kratki, v koji si me ljubila. Ovo ti je pozdravljenje od sokola tvojega, s kim imela si veselje, leteć lita krugloga. Jarebica,
Još malo i privodimo emisiju u kraju, no na www.hr.hr televizija na zahtjev vas čeka. Kliknete tamo u garažu i možete gledati koju god epizodu volite. A možemo se opet družiti ovako, mislim, za tjedan dana. Hvala na druženju, uživajte, pozdrav! Sve krvog tarala, čajo je tu zasnak dala. Oj Bože dragi, oj Bože mili, čajo je tu zasnak dala. Zagledala Jure Bakiži, začela se čudno čuditi. Oj Bože dragi, oj Bože mili, čaj je to za simo tamo vašoj tiši.
se čudno čudi. Oj Bože dragi, oj Bože mili, čaj je to zaševrtalo pa vašoj kiši. Zagledala i prelac sva vež, začela se čudno čuditi. Oj Bože dragi, oj Bože mili, čaj je to zakolotalo pa vašoj kiši. Bože dragi, oj Bože mili, čaj je za znak dala. Oj Bože dragi, oj Bože mili, čaj je